तमजरे आनबदंग सिगी मुरु पाउसिंग Go to Venus Mission Seoul Mari Saturday Basida Lakiba complain Lak Ahungi Manung the Lak Amalising Homudra Hanba complain Lucian Grahana Safe Minister and Birena Fondo Cray Amadi Okul District Madi Kamjong District Ilona Bada Shiroi Liliga Manaba Lili Makalama Parks and Salamba ISTV News Net Tengre ISTV Manipuri Pau Ming Tabri Sing Taram Noxable and a Pau Sandro Pizre Safe Minister and Birena Lusingba Sarkar Sene Kungangi Preza Sing Sokat Nabagi Pandamda Satarkiba Seoul Mari Farba go to Village Mission the Lakiba complaint Lak Ahungi Manunda Lak Amalising Humudra Henba complaint Lucian Krehana Safe Minister and Birena Fondo Kray Nazimaki Bangloda Pangtokiba go to Village Review Meeting the Makatana Haikibida Housing Saturba Mission Sina Preza Sing Sarkar Sibo Madi Officer Yona Mari Lenaba Official Singbo Apen Bapok no Tagat Papundo not late Awonba Manipurama Laknaba Honabada Kudimaki Super Todang Lay Haiki Mana Makatarduna go to Village Mission Asigi Hana Pangtok Liver System Asidigi Kara Hongdong Numugia Pambalere Housing pending the Ladyba complaint Lak Amalising Kungataru Rom Asi Hana Seoul Ohungi Manunda Mapungpana Lucian Pami Madugi Matanga Anoba Village Amukangatuna Mission Asi Makatana Pakaning Apamba Fondoke Nasi review meeting Aduda Minister MLA Secretary Yona Makok Tongba Department Gag Official Singsu Sergake Ukrul District Amadi Kamjong District Ilona Bada Border Pillar number Kunmari Masung Kunmanga Marak Taleba Singdol Anida Siroi Liliga Manaba Lili Makalama Pakistana Salamba ISTV News na Tengre Lili Makalasi Thasi Tang Taramapaldagi Kunmari Fauba DDK Imphal Wildlife Photographer Ani Amadi ISTV Gi Mute Yawna Mute Taramapal na Sabati Mamana Tengra Kibani Lili Salima Famasi Official Record Matungina Kayang Pung Singdol Hain Lay Adubo Kamasom Kulgi Kunja Sinadi Kamasom Lili Haina Kangai Kayangi Kunja Sina Lili Sibu Kayang Lili Kobo Pamli Lili Salimapam Adu Ngini Sung Nirui Singdol Kawe Samudri Maidagi Wangmana Meter Lising Aniga Started Control Doine Leti Sutana Kungamanga Dasmik 08 North Amadi Longi Sutana Morfudara Mari Dasmik Ohumangani Singdol Ani Sida Saliba Lili Si Masingamasung Park Sawada Yangnabada Shiroi Singdol Digi Saruk Tara Hena Park Sawun Hena Tazanari Nasi Fawa Official Oina Lili Si Tizinbi Tabak Lake Tray Handak Saluba Kongsadasna Lili Si Manipuri Miamda Saktak Pamadi Malemgi Miam Yongna Bahona Mating Oigadori Lili Si Yang Basatpi Kwaidigi Laibalambi Si Ukul District Singai Kendri Manung Senba Kamasom Puraidigi Salo Ture Lalklaga Kilometer Kunmarirom Salaga Lady Adventure Wildlife Photography Pamami Singi Kwaidi Kudong Sama from Oigini Lamnamadu Miamna Lili Sibu Park Sana Kangba Pambagaloina Tourism Sport Oina Sagot Hanningbagi Apamba ISTV News Ki Kutang the Fondorle Moksala Mina Pibiramba Asuk Pazagar Lansing Ese Quina Miamda Manipuri Lenga Piriva Singna Adu Hiram Siga Marilena Tijan Biriva Singna Koi Kangiram Nanga Sibu Tambiramba Habisi Yamna Labaktiva Pamani Atumatamda Gamena Ming Changaga Mapam Masiku Samba Nabokona Taragadi Kunjasing Yapo Oigani Lutuna Leramba Ikugi Yamna Tungana Taba Adum Lava Tanglava Lanama Amukhana Ikusanagi Mataka Pigino Mayung Langmagi Monda Hen and Tija Vado Helen Gaduri when you have a quick subsana Tazazoni. Northeast Ningol BK Finks and Forest Conservation Trust na Kamjong District Manung Senba Ningti Kulgi Search at Sasrakpa Koiloibagi Training Program Ngarang Lucian Crep Taramadura Forest Minister T. Sam Kumar Principal Chief Conservator of Forest Kengami Amadi Forest Amasung Horticulture Department Official Singh Surgaki Tarangamari Lena Kunja Singda Minister Sam Kumar na Koi Upu Singh Yantoke Minister Sam Kumar na Haki Vida Ningti Kulasi Manipuri Ningto Singa Tana Tarva Yadra Mopamani Safe Minister and Birena Singitongan Torma Kul Singh Karikaram Haifal Upal Tavan Sanagadagi Haiba Yang Toknaba Kangalakpadagi Forest Department Amadi Horticulture Department Official Sing Lakpani Kulasida Lakliba Jun Tadagi Lisi Pambi Lising Amarom Talagani Koyopagi Tabaksu Fakal Hangani Zoom cultivation Toduna Upal Wapal Kayantabagi Mohota Ogor Pambi Tabagi Tabaksu Fakalagani Haki Tarakanda Magisahi Tenepan Sang Mandu Sanji Tabi Bisasu Pigani Protection Bisasu Pigani Haying low position and harvest looks like and Agagisi I don't know from Paragadi Pambi Mada Yam Pangda only one plant 30,000 Pandino
yam faragana magi successful ga pambi mda 1 lakh to 2 lakh phangdoi ne pambi ma adu sida 1 lakh 2 lakh plan tha ki ta di only 7 years 8 years within 10 years we can get that gain ko phangane ba sahi manga tai manung da adu gi plan adu re di village sing usi yala roe ba mara ko ba kai thani koi crops koi cash crop koi test bata mana gumba adagi kadamom LIG su kilo de lising ani hum biba adu su kadamom su to hodi ka su de pamena koi dio ai yama kin ko mai yawo si mo thal Government paikaliba scheme program sing aina kari kana ba phangba yai haibasi isa isa na thibigi hainabi leiba matam oire haina MLTS Setraburton Fondokre wafama singa si school kendri gi oina Chief Minister gi haksel gi temam gi health card yentok pamadi Prime Minister gi Ujala Yojana gi makada LPG gas connection pibigi thormama da fondokibani BJP school mandana sinra MLA gi yumda fangthokiba tormadu da MSRBD gi provider G Robindro amadi school BJP mandal gi president Ts Vishwamitra Singna atoba mithunglan singoina surgaki ya school kendri gi oina mioi sama mangada health card amadi mioi marfuni thoida gas connection pibigi tormadu ga mari leinana Setraburton namakata na fondokibada miyamna government paikaliba scheme program sing asimato karamna kanaba sing logani haibasi khanglaba matamdada paikaliba scheme program sing mapung phaba ngamgani miyam yawdana scheme program sing amata mapung phaba ngamloi haike sarkar thaba thaba tham इसके मुझे आई करी फंगने यानी आई दरकार से कई लेगा दिन मधु फंगनी है इसान शोर होना दबा मशीन हमने मुझे अपने थादों हुई दरकार में लेगा सरकार ने इसकी मांग उठा होगा दी मधु करी करी कलम कैटेगरी की मेरे सिंह फंगने यानी इसान जुगाड़ थे भी बा अलग आई ने ज्ञान तादों फोटो नंबर ही लेना बा मैं आम इन्हें तो पर्सन उन्हें थादों भी लबा कोई मेंबर सिंह लो ओलो वार्ड वाकी कोऑपरेटर ओलो नत्रगा आई युमदा लाफी कान ताना मिनबा अदो गति ngasi सरकार ने पिबिबा नियाम खुदुंग चाननबा खितदा ओनसु मतें ओन पिबि स्कीम सिंगसे अखोय मपुंग थान इम्प्लीमेंट तौबन ngani हाबि थाजबदो थमजगे Council Loba Class 12 की परीक्षा दा Commerce Stream दा मंगासुबा पोजिशन ताकिबा सरकारी महिरु सिंगी मको ओइदुना लेंगा सिगी महिलु सिंगी साउना माई पुरखेबा केबुल संग्राम मखालेकाई दिगे ओइनाम इंद्र कुमार ना पामजबा चार्टर अकाउंटेंट मखाताना तमथबदा मटिंग ओइननबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट एम अस्नि कुमार ना लोपाल लिसिंग यांखै मटिंग पिखरे एम अस्नि कुमार ना फोंद्रोपदा अवाबा तारबा कयागी दमकता माक नंगमजबा खरदंग मटिंग पांगबने इंद्र कुमार की तुंगी पुंसी दसु माकी माइकेदिगी पांगबा मटिंग पांगने हाइखे अतोप हिरम खुदमकता मांगना माकी कैरियर सिदा हे नमाय पान होनो अंगम थाक्ता मतेंग पांगनी सरकार की लुसंग सिंग मनुंगददी मांगना फर्स्ट पोजीशन नि अदन मसिगी मतंग दसु आइना ngasimak एजुकेशन मिनिस्टर काय खुनजर एजुकेशन मिनिस्टर अमद एजुकेशन की सेक्रेटरी अमद ऑनरेबल सीएम दा मसिगी पौदम से तंगनी अदुगा गमगी साइट की सुमा की दमकता अको इनकरेज तबु या मतेंग पांगबा बा तेंगमांग खुदिम पांगनबा आइना हाइजगने नै थमजगे Mahiro Indra Kumar na fongdropada mahapu mating pangbibagi damagta M Asni Kumar bu thagat fongdoke mahakna ningziriba si thungmangam lagani haibigi thazabale haike akhoi expose torom dagadi ai mating ge sumai di ai je miyam na mating pangbiwa media gi kana role yam saw ai gi tamo Asni Kumar mahakna asoba sin bam ta ngon na pangbiwa se magi laman ton sin jirai duna mogi ai gi isana tanjari pandam je mokoi da ai di phange da ai utpa ngamna kan hona gan Indra Kumar gi apopi momana fongdropada masabu mi oina bohona bada sobo mateng pangbiriba Asni Kumar bu thagat pagal luina sarkari makai digi su mateng pangani haike amna jagi mateng pang jagi ning ba pa mastang di thongman gen iswa da ko jun nijari bani jana ngasi mateng jagi mateng pibiram basi amna harau te nuai basu poi go mena khatang mateng pang badi pa me do go mena ka imba da bi sa BJP ke president sa Asni na mateng pa basi amna nuai ba harau poi jana ngasi la pasi ko Board of Secondary Education Manipur na loba class 10 की परीक्षा ngasi nungtil fal haidok lagni hairi hoji makata ba pau camera laktung aida ten ba brem tong lomani se Baba
Quick zone gidi Tatis College di. Mamal cuma pun puding jam mana yo cuma ngoroi pista celebrity na. Adu cuma takta superlink footing gi offer memang pilih sidi. Tas electric run nusin bagum na yo disin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairakta singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu India gi ahanba national awardee government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol Loktak industry industrial state Takiel da contact you Chilchil campus is located at Kangatongbi. Chilchil Ministry, among other projects, is running a school from nursery to higher secondary level. The latest addition to its program is opening of Bachelor of Arts Degree College. Facilities available are hostel for both boys and girls, well-stocked library, scholarship for deserving ST students, and grants for children of Christian workers. Enroll now. Admission is open. Imphal Valley Academy Co-Education, Thari, Imphal West District. Admission open for Class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer, separate boys toilet, separate girls toilet, transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom. Education Fair cum Counseling 2018. Your career or concern, define and make your career out of 100 plus approved colleges and universities from across the nation. See you dear at DM College Multipurpose Hall on 24 to 26 May 2018 during 11 a.m. to 5 p.m. under the aegis of Directorate of University and Higher Education, Government of Manipur. Break matung na puno po taranok seri huzik makata pa pausing lobisi. Quarta Kunogi village sevki yumda miyang mipam pangthok tuna Manipur gi ngam khigi lamang salakping matang khana ne nekhe mipam aduna hauzik se naduna leiba Indo Myanmar border pillar number marphuma thoyasi semdopagi mahutta nauna mu border pillar marphuma thogi manakta sub pillar ka yung sinduna lana ngam khai sambal khajilakna na ba honara pui wafambo lumna loduna khanake mipam aduna waref ka lokre waref sing manungda Indo Myanmar border pillar number marphuma thoyasi hanagi achumba ngam khai mapada yungana ba honaba border pillar marphuma thoiga mari lenana nauna lokolapa tabak torong khodi mata khunja sing seru hanba haiba pillar number marphuma thoyasi masagi lejageda ba mafamda thambida ba tarabadi kwathagi khunja sing abadi Manipur leiba civil society organization sing khusamna duna makal maka kya gi khongjang sangsin ba haina warep nakre anmada kothaga maga pondi se bajije mak isana leibe bese masim makane bese ai ki pokwa ipa mujung ahanjung ai ngona loina tapiramni ai loina khangi mudu khakta natana ai koi gi ajida pamain khunda lai matamda ai koi ge kothagi anama na tuyen idu jakta matama ge munuda ising manungda alura masia si matamda kundongi kapogi kundai koi na papiura nunga kothagi miyama anama sira mat se kadada putlu kada unga kona anjina khana matamda masirade nauge pamai khunni ajida mangdadi kumma yaro kothagi yaro tataga ngot pumnu madora bri ekoi yung yauna pumnu ga hairaga ekoi pamai khunni anga kundongi anga talaga masira hana la mapai ingenge hagalaga masigi chenjida masida hana jing border ne border malaka pumoiraga uji mak aina lebiba mapam se aina gi iseng seng border mapam ni ekoi gi kothagi an makung masada pumhena isama nga mayanga aidunche nakama papa zaka si kut pamaramna atu phamda junghibane saga ase mamphamdi kuren wang masda jungadabane damasi phukthorga madu jungod phagani adubu thaina dawara anjina harimba waisi bekha tadanaba ya masi belasi phukthorga asengba tungen wamagi phomda jungadaba ko horisi
Aing Wang with the meet of Sanglapa Tinganaba Ziri Police Foreigner Sec Post Amadi CID Special Branch the Handagi Hanamato Kankatuna Tabo Pakalali Narandigi and Sif of the Puna Satakchi Yaudu Mui Mapal Masamasaki Maramda Alan Krahari More Police Amadi CID Technicals Immigration Stimna More Police Sec Post More the game fall the Toki Bagari Singh and kind of Sanglapa Mu Sing Yobra Amadi Aina the Polam Sing Pubra Haina Akamong Gari Sing Sector with Tabak Seta Crepe Gari Sing the Tongpa Mu Sing Saktaxi Yobra Haina Sector Key Section Torangasi Indo-Myanmar Friendship Gate number 2 the Su Myanmar Rom Dagi Moreda Rungyal Singh's Sanglatanaba Akan Batabak Lokat Key Ngarang midang pung tarelom taba matamda Imphal Skin Narcotic Salamadi Naf Manipuri Apunba Kofumana New Seconds Travels Market Meda Asada Walking Sector Wada again Baite Kowa Surasampur District Ki Lenungs Bungs Village Dagi Muema Opiums Keziama Makarunga Konana Fare Hari Haugutang Kunitoy in Midang Pung Mapalom Tabada Kumbi Police Station Ge Manungsanba Wangu Nauda Kongs Awang Lekaida Yumay Sakpada Lake Hidraba Amom Kulababugi Awawa Tahoraba Imumungi Muisingda Kumbi Kendra Progressive Farmers Association KKPF and Pirolama de Selgi Mating Pikre Mating Piba to the Association President S. Dines Secretary L. Gopal Amadihanagi President Ningomam Itai Ibobina Singbakana Sarwaki Tarunga Marilena and Itai Bobina Hakibada Awawa Tahoraba Imung Manungi the Makta Sarkari Makedi Pama Mating Pangani Haidi Awana tar bai tar koi jam khong da ba jam nuai ta ba thamo shon me wi ba yum mai sa ki bidana tra si ki har si ki ba se sna wari ba kono mo chu ai koi kumbi kendra progressive farmer association na chau ba koi awa ba da saru ga jeri Repertory of Wariliba Manipura Madi Brahmaputra Valley Branch Hosain Sindra Numit Mangani Subna Satagadaba Marirak Suba Wariliba Festival Assamgi Lankada Leba Krishna Mandir Mandap Tahokre Assamdi Wariliba Mapal Yong Puna Wariliba Taramduina Sarugari Athletic course as Somchandrabo Youth Affairs and Sport ki regular costing the transfer to Dobadi Kumalampak Man Stadium so Londona RCC ki athlete singna sidigi makhataba costing satadana khong sanction bahokre National Satpada Karwar ki pot lomgumna khanba course Somchandra ki mathakta inter school ki National Satpada Sanor khardigi selection to wi haiduna paisa lowa I-card sabada magyapa mamyo sing khaktamak saba paisa na lowa yawna tongan ton charging toki course Somchandra se atopa mafam da transfer ton view haina myam gi numita Chief Minister masada January tang 15 da wakat padagi Chief Minister na su marilena department singda wafam sing matangda numit humni gi manungda khangalakna ba haikrabasu marilena official singna karimeta thosadan lakle sare sida course Somchandra se ngarang dagi amukhana regular coaching center da course una sangsilakle Untrained Oiba course asigi mohuta train torba course thabirak naba regular coaching center asigi senior athlete singna Chief Minister pukning singsilakle Iba Somchandra jeng asi ayeng je yam thuna order thoga transfer to view mari le neba department akan be action lokap view na tragadi akoina lo liba soje amuhana hangwai aduga kana gumba SYZ amana hange habisu leiriba player sing protest oiba singdagi ayaba yaudana hangba yaroi aduga akoi leiriba senior sing senior amadi leiriba junior player athlete sing asisu hariba coach Somchandra se order to tragadi mamsidagi thado khidragadi akoi makhata na khongjang ju lepa leitna changchang ni so hangoi aduga akoi myam su sanabasu lepani Hyderabad ki Kanumuri amadi Nasna Nupi Masa amadi Nupa Masa ki Sahi Taranithoi Makagi Super Series Tennis Tournament ki singles ki title sing lokre Manipur Tennis Association ki Miyang Makada Imphal District Tennis Association Sinna Association sige complex ta tharkiba tournament sige ngasi sanakiba Nupi Masa ki singles ki aroba match ta Kanumuri na Montibo set ani sino amadi Nupa Masa ki singles ki sanakiba match ta Natsna Fogatpo set ani sino da maiti piduna title lokimani tournament asigi losen bigi thoramda Hana Tennis Sanramba Al Ranjit is Digan Manipur Tennis Association ki Secretary Y Ibutombi Imphal District Tennis Association ki Vice President L Nandakumar amadi Ingo Masana Thormapu Singh oike makomathang taraba Sanuri Singda Thormapu Singna trophy amadi certificate piduna puning thotki Loisal Padamro Pausing Amukana Pizre
Go to village mission Seoul Mari Satar ke बाद सीधा लाख के बाद complaint लाख होंगे मनुंग दा लाख अमल लिसिंग होमुद्रा हैंड बैग complaint लोचिंग रहा है ना से फिर एन बेरे न फंगडोक है मरी उखुल डिस्ट्रिक्ट मरी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के लोना बदा सिरोई लिली का मानव लिली मखलमा पाक सना साला बायस टीवी न्यूज़ न थे लोरे मिको बस पाव गिरी एस टीवी ने पिज़्ज़ा पाव मतांग स्लोजरे मेंग ताबियो पुनो पोम करना करूँ जरे